Kublayi pi baro kini kilongi kubor bam ta Sngi. Ka arfo arterik ujil diu kadi ka Sngi kan mau ya ukpa ki dak tho khasi alphaben u pastor Thomas Jone ha ka ba ka sarkar kala kan mau kerpang ya kani ka Sngi kum ka Sngi shuti jong gajilla. Bun ki school ki college bar ki office sarkar ki yo shuti khnang henrei ka balingo par ki office tray kam jong ki bank ki long tray bank. Halor ka te ka wei ka kinhun seng bhalang ka Hinyo Trap Youth Council ha ka jingyalam u General Secretary Hinyo Trap Youth Council Umyam Circle Riboy District u Don Dor Thaba lemer ka kinhun kila yo jingtip bahadam san SBI barha ka ICAR SBI Kim Shimla Burom mi kasngi kerpang u Thomas Jones ukpa ki dak tho khasi kumta kila Khang yaki bat phaden no shaying. Tak kasi ketika si pengikin mau kerpang ya Thomas Jun bawa ya ka daptok kasi te bun di office Khang tak kasi bat London ru ki bom Khang papli bat kibaya ki bom Burom ya kan kasi kena kalian ngejungi keseng HYC nila ya le kepala pengin buat jintip bat pengin Khang akan kasi ke pekerpang de bat kila kungu ro ya ke ba i keseng la de biar seman tangis tak juga kalian jung ka HYC Umyam Circle iran ka misin ka Sofia itu makan dikasi no ka dikasi ka ba kasni Burom kasni kerpang kani ka ba Burom ya Thomas Jone kalau permi ya kani tak kasih jongi te kalian jongi yo jintep ba idan ki office ki Burom ya kani kasi adreni lawan marmar sile ban Khang Tala kini ki office akan kasi rengkat ka jingi trailang kaseng bakir jongi baro